Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Dagi hajar ngut ki Muslim ha Manipur ki bedai na kajat Byrngem Meitei Panggal klami isya surak banyak rally haki benta per jong ka Imphal East District bandawa daga sarkar India bagade Weng no yak Waqf Amendment Act arajar arpusan. Kila kena baka Waqf Amendment Act arajar arpusan kedi belong persya yagri tidur store jongri India balada ka sarkar kam sngap yakan ga jingdawa jongki kila Byrngem ban le dak beting bat ban sedang ru dak Jihad ka bemut dak nu lenti ru ban kam trabiang yak hok jongki. Kipat ba ki bami kilayara ya ki plakat ba ki bedan ni jing tho per kung jing tho ka boong sif masjid madrasah qabristan nang takla pertaru ya ki kentiri boong nare I takbir Allahu akbar ba ki pertapin ramru ya ki BJP. Haga ni gajinya rally Presiden Byrngem Meitei Panggal Council Manipur u Haji Arafat tampak mayum ula keren syigilat petai kubor da ka boong ba ka Waqf Amendment Act arajar pausan kedai ka belek jubor persya ki Muslim bat ka ketak bahai ke jing ngau ki Muslim bat ada ka sarkar India ka Weng no kin sedang ka Jihad pan kurup biang ya ka hok lajong. Lapun long je kiru Hashit Rigau Assembly Constituency ha ka bo MLA jogani constituency u Sheikh Narul Hasan ulawan banyashim bentalang bat ulaong baga Supreme Court kan syong bishar ha ka kan rutru uyayong hadim bagila ujor da ka mukut duma persya ya kan ka act ule thu bagi danish phongun ki bamudo sya Supreme Court kin thop mau. Kum gadi gaji ki kabla long ha ka singi thok ding kla long ru hayai ripok tuli hal ka bahab Imphal East District. Lawan ru banyashim bentalang du nong ilam ka United Meitei Panggal University UMD Rais Ahmad. Kumban jupikan mau padang hakan rotruk bantau benai kipat bor lathang ka yeng jong President ka Manipur Minority Mosha jaga BJP Hathaubal District u Askar Ali maka kemayum namar bo ukrsya ne ka Waqf Amendment Act.